Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudeyire bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 12 gitugutu 2025 aho tujye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza birabana n'umutekano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ibiriko biragenda biba mu misozi icungamiye Uvira, turaza kandi kujya Warikare, Rubero n'ahandi hatandukanye turabe ibiriko biragenda biboneka. Turababwira rero superiorité tactique uburyo bihagaze ndetse na maîtrise du terrain y'abakoranirwa AFC ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta FARDC. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kudufasha akatubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Tama wiriwe neza? Muriwe neza Bodiana mumenyesha makuru. Yego twiriwe neza bwana Mutama, tugereho kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara aho turi buze kurebera hamwe infiltration de secret kwinjira mu myanya y'umwanzi mwibanga biri gukorwa na FARDC aho biri kugaragara mu bihe bice. Ni mu bice cyane n'ubundi bya territoire zitandukanye zo mu Sud Kivu kuko nk'ubu Samenga Zarungu hano mu bice bya Uvira arimo aragenda agaragaza sitoroshye. Turaza kandi kurebera hamwe charge explosive control, turebe ibijyanye na repris tactique gusubira inyuma mu buryo butunguranye buri kugenda bugaragara hagati impande zose aho bigaragara ko hari amakuru y'ubutasi yamaze kwakirwa. Turaza kandi kureba barrage d'Atehari, turebe Asate frontière, turebe retissage, turebe kandi bijyanye na superiorité de fait uburyo ubwo kurasana kuruta umwanzi nkuko rero biri kugenda bigaragara. Turaza kandi gukomeza kubabwira ibiriko biragenda biboneka mu misozi icungamiye Uvira aho bitangazwe FARDC yakoze iki. Muri iyi misozi FARDC yarangije gupanura ku rwego rw'hejuru kubera yuko ngubwo nyuma yuko Wazalendo ikomeje kugenda igaragaza yuko rwose ngo hari abarwanya ba 23 babinjiriye. FARDC nayo yongeye kuzana ikoranabuhanga cyane ryo kugenzura ibijyanye n'ibikoresho by'ibitegano ngo n'ububango na magrenade ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiturika. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice bya Nzibira, Shabunda ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Sud Kivu, turebe ibiriko biragenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira umubare w'abasirikare Uburundi bwamaze kurungika mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo biyongera ku bandi bamaze igihe kinini bagaragara muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira opération de reconnaissance iri kugenda ikorwa bitangazwa ko indege za drone ziri kugaragara mu bihe bice. Ni mu bice cyane n'ubundi byo mu misozi miremire y'Imunembwe. Turaza kandi kurebera hamwe contact initial umubano uri kugenda ugaragara. Turabwira kandi position fortifiée ibirindiro bikomeye bikozwe mu myobo n'ibiti biri kugenda bigaragara mu bindi bice bitandukanye. Turaza kandi kurabira hamwe ibijyanye n'urugamba ruri kugenda rutegurwa mu bice bitandukanye bya Warikare ho bitangazwa ko FARDC ndetse na FDNB nabo biteguye nyuma yuko mama 23 imaze igihe yongera abasirikare muri ibi bice. Biratangazwa kandi biremezwa ko mu territoire ya Rubero naho umubare w'abarwanyi bari kugenda bahajyanwa ni mwinshi uragenda wiyongera ijoro n'amanywa. Abanywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama makuru tuyahere amakuru reka tuyahere mu bice byaho kubera yuko bwana mumenyesha amakuru bikomeje kugenda bigaragara ko byahindutse ku rwego rukomeye. Yego ko muri ibi bice byo muri Uvira ubu tuvugana hongeye kugaragara amatsinda abiri ya Wazalendo akomeje kugenda asubiranamo, ariko ibi bikagira ingaruka nanone ku makuru navuga y'umutwe wa 23 bivugwa yuko rwose watangiye kwinjira. Yego bimeze gute mu buryo bw'iramvuye tubwire? Nukuvuga ngo wenda mbaje mbabwira muri makeya ku munsi w'ejo hari n'ahandi hari yumvikanye bijyanye n'amatsinda ya Wazalendo akomeje kugenda asubiranamo, aho
ku munsi w'ejo ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki ya 11 ukwezi kwa 2025 nibwo muri Uvira habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'amatsinda abiri yo muri Wazalendo. ubwo nimvuga amatsinda abiri abantu bumve ko yasubiranyemo ni abo witwa ni babandi ba General Okotoklami yego witwa John Ikasimbila Makanaki usanzwe mu by'ukuri yita nk'umujenerali, ndetse n'abayobowe na Kashumba nawe yita generali rwose. noneho ikintu cya mbere ngo barimo barapfa muri ibi bice bya hafi na Kavira n'umupaka wa Kavira. ubu tuvugana n'abaturage barimo barashaka kwambuka ahangaha. ni ukuvuga ngo ushatse kwambuka kubera ko Wazalendo nizo zigenzura ibice byegereye Kavira byegereye umupaka yego, bakavuga yuko nyine amatsinda agapfa amafaranga bahoza cyangwa se baca abaturage bambuka, yaba ari abaturuka mu Burundi yaba ari abaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. usibye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane niho bari guturuka, bivugwa yuko ngo uyu mujyi watangiye kwinjirwamo n'abarwanyi ba 23 ari nabyo byatumye ngo aba Wazalendo batangira kwishakira amafaranga yo kugira gute yo kwisohokera cyangwa se kugira impamba nyine mu gihe baba bagiye guhunga. ubwo rero ibi byatumye abasirikare b'Abarundi cyane cyane baza muri uyu mujyi. ubwo nabari basanzwe n'undi bafite ibirindiro muri uyu mujyi wa Uvira, ariko noneho batangiye kuwukwiramo bose bafite cyane cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kugenzura ngo bamenye neza yuko koko uyu mujyi wa 23 waba winjiye hano muri Uvira mu buryo bwo kugira gute, mu buryo ngo bwo gushaka amakuru. ni situwasiyo iri guteza akavuyo gakomeye cyane mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira. ibintu byanatumye abaturage batangira rwose guhunga uyu mujyi bajya mu bite, yaba ari iby'inyuma yawo cyangwa se ibyo mu nkengero zayo n'ubundi. ubwo ndavuga werekera mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane muri iyi ntara ya Cibitoke. yego, rero umva situwasiyo imeze nabi kabisa, kuko ubwo na hafi yo ku munara wa Miyongo mu kanya hari amuvugira amasasu y'abo Wazalendo barimo barasubiranamo, ariko bikanavuga yuko ngo bamwe batanze amakuru abandi bagasanga ari amakuru atizewe. nuko ngo bikaba biri muri bimwe rero mu by'ukuri biri gutuma n'ubundi bakomeza kugenda basubiranamo. mbese situwasiyo muri uyu mujyi wa Uvira bwana mumenyesha amakuru umuntu yavuga yuko iteye ubwoba. yego, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo yibukije icyo gihugu ko ibiganiro by'amahoro bibera i Doha kidashobora kubihunga kuko ari bwo buryo bwonyine bwahagarika intambara iri mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. ibiganiro byateguwe na leta ya Qatar kuva mu kwezi guheze k'umwaka rero washize, kuri ubu nabyo bikaba bigikomeje ariko nta musaruro ufatika biratanga, ndetse ingingo zimwe na zimwe ntizagiye zumvikanwaho. ibiganiro byagiye bisubikwa mu bihe bitandukanye ndetse kugeza ubu bikagenda byimurwa ku zindi tariki. gusa mu kwezi kwa Nyakanga 2025 leta ya Kongo na AFC byateguye intambwe ikomeye ifatika, aho impande zombi zemeranyijwe ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. gusa kubahiriza ibyo yateganyaga ntibyagezweho kuko byari byitezwe ko imirwano igiye guhagarara mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yarakomeje. impande zombi zikomeza kwitana ba mwana. ubutumwa bwa AFC bwashyizwe hanze binyuze ku rubuga rwa X bagaragazaga ko ubwo umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubirebana na Afrika Mossad Boris yahuriraga na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi ku igenekerezo ry'icyenda gitugutu ku ngingo z'ingenzi baganiriye zari zubakiye ku nzira y'amahoro yateguwe na Amerika ndetse no gusubukura ibiganiro vy'i Doha. ubwo butumwa buragaragaza ko izo ngingo zombi zisa n'izabereye
ihwa mu kirenge ubutegetsi bw'Kinshasa mugiye kubahiriza ibyo zigaragaza ariko nta wundi muti uhari utari uwo kubikora. Buragira buti ibiganiro bya Doha si urubuga rwo kuganira gusa ahubwo ni umurongo wa nyawo mu kugarura amahoro. Bisaba impande zombi kwizerana, kurekura imfungwa za politike, guhagarika imirwano no gukurikiza neza ibiteganywa n'amahame aganisha ku mahoro arambye. AFC ivuga ko kuri iyi nshuro ya gatandatu ibyo biganiro bigiye gusubukurwa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kubijyamo mu bwubahane bw'impande zombi. Ati leta ya Kinshasa yagerageje kwihunza ibi biganiro mbere ariko ubu igomba kuzitabira byuzuye kandi ireshya na AFC. Idoha nta ruhande ndaruruta urundi cyangwa se rurusha ububasha urundi. Impande zombi ziganira nk'izingana ziciye ku meza amwe kugira ngo ziganire ku gihugu kimwe aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wongerewe ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kubahiriza ibyo bwemeye gukora kuko inzira y'amahoro yateguwe na Amerika by'umwihariko ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashobora gushyirwa mu bikorwa mu gihe ibiganiro by'Doha bitatanze umusaruro. Mutama rero ngayo nguko wakomeza nawe utubwira ukatujyana ku zindi agisi ukatubwira ibiri kuba nyuma y'ibyatangajwe nabo ku ruhande rwa M23. ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu buryo bugiye butandukanye bwanamenyesha amakuru. Yego, ubwo ngubu nyuma y'uko aho mu mutwe wa M23 nyine bakomeje kugenda batangaza amagambo anakomeye gutya ngira ngo urabyumva yuko byanga bikunda hari icyo bivuze, ndetse kandi icyo bivuze bikagaragaza neza yuko bifite aho bihuriye n'ubundi n'imirwano karabutaka iri gutegura. Yego, front line harimo haragenda hagaragara ibintu bitandukanye ariko ibigaragara bikaba bigaragaza neza yuko imirwano byo rwose ihari kuko n'ubu ngubu muri ibi bice bya Mwenga. yego, muri Mwenga rwose neza mu mujyi wa Kamituga uherereye muri teritwari ya Mwenga. yego, haracyakomeza kugenda hagaragara ikintu cyitwa akavuyo gakomeye cyane kandi akavuyo gashobora kuza gutuma hakomeza kuba ikintu cyitwa imirwano iteye ubwoba kuko hari abazarendo yavugaga yuko bari bamaze igihe bari mu myitozo. yego, ibice n'ubundi bya Mwenga baje bakaza kandi n'ubundi ifite aho bihuriye n'ibijyanye na separasiyo y'umutwe wa MRDP twirwaneho nawe umaze iminsi witegurira mu buryo byegeranye na teritwari ya Walungu kandi bigaragara neza yuko teritwari ya Mwenga ariyo bari gupanga kugira ngo gukoreramo imirwano. Aha ngaha Kamituga rero ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi hashize habaye imirwano ariko n'uyu munsi biracyagaragara yuko nta ruhande rwari rwemera ngo urungo rwahavuye ngo nirwo rugiye kuhayobora. yego, ubu ni imwe mu mijyi mu by'ukuri umuntu yakabaye avuga ko igenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ariko abaturage baho barimo baravuga yuko nanone ngo bashaka guha ikaze MRDP twirwanaho kuko abenshi biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bose baba bavuga yuko nyine iyo M23 ndetse na MRDP twirwanaho ari bo mu by'ukuri ngo barwanira. yego, ibi rero nibyo bikomeje kugenda bizamura ikintu cyitwa umwuka navuga mubi hagati n'undi y'abarwana bakavuga bati ibyo dupfa n'ibi bigomba gukomeza kubaho kandi M23 nayo ukabona yuko ari ahantu isonzeye cyane ishaka kuhagura bikomeye kugira ngo ejo bundi ubwo bari banavuze yuko uyu mujyi wa Uvira bagomba kuwufata kandi kuwufata rero bwanamenyesha amakuru nyine urabyumva yuko bifite aho bihuriye no gufata ibindi bitandukanye byegeranye n'iyi. yego. Mutama rero kugeza ubu FARDC yamaze gusaba FDLR kurambika intwaro hasi kuko ibintu byamaze guhindura isura. Yanyemerera iby'inkuru tuzinjiramo ubwo turagaruka tubwira n'ibindi ahandi.
ni igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo ku igenekerezo rya 10 Gitugutu 2025 cyakoze agashya gisaba abarwanya umutwe w'iterabwoba FDL kurambika intwaro hasi bakishyikiriza leta cyangwa ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Abasasanguzi bumvishe iryo tangazo babifashe nk'agashya mu gihe FARDC na FDL bakorana mu buryo bugoye kubatandukanya. Ubusabe buri mu itangazo ryakizweho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Major Sylvain Kenge Bomisa, rivuga ko abarwanyi ba FDL bazarambika intwaro hasi bazishyikiriza leta mu gihe bazaba biteguye koherezwa mu Rwanda. Ati igisirikare cya leta ya Congo FARDC kiributsa abasirikare bose ko batemerewe gukorana na FDL mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kirasaba FDL korohereza gahunda y'amahoro ikomeje bakishyikiriza leta badakoze ubugizi bwa nabi cyangwa ngo bamena amaraso. General Major Sylvain Kenge yasabye abaturage bakorana na FDL kwitandukanya nayo ahubwo bakayishyikiriza ndetse byaba ngombwa bakayishyikiriza ubuyobozi bwa leta cyangwa MONUSCO, kandi nibatabikora FARDC izabambura intwaro ikoresheje ingufu. Igisirikare cya leta ya Congo cyasobanuye ko cyatanze ubutumwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro u Rwanda n'iki gihugu basinyiye i Washington DC ku igenekerezo rya 2025 mu ngingo z'amasezerano yagizwemo uruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo gusenya FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kandi ko ibyo bizagenzurwa n'urwego rw'umutekano ruhuriwe GCM. Nk'uko rero biriko biragenda bitangazwa, akaba ari ibyagiye bigaragara kandi bivugwa mu buryo butandukanye. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utubwire n'ibindi by'umwihariko mu bice byo mu majyaruguru ya Kivu bimeze gute, Warikare, Rubero, Butembo. Mu minsi yashize twumvaga amakuru avuga ko izasarambwe zishaka kuba zahigarurira binyuze mu kwarungika ingabo nyinshi. Kuri ubu mwuko ari n'uwuhe Mutama? Ni ukuvuga ngo mu bice cyane bya Warikare niho umuntu yakwibanda ugereranyije n'uko situation imeze. Yego, ko n'imitwaro ikomeza kugenda iba mu bihe bitandukanye muri teritwari ya Masisi, n'ubundi biragaragara neza yuko ifite n'ubundi impamvu nyamukuru, kandi bikagaragara neza yuko ari ugusatira teritwari ya Warikare, ariko by'umwihariko ku hantu hari strategique nko ku kibuga cy'indege cya Pinga. yego, ngo iminsi yashize haragiye humva n'indege zirasa rwose no muri teritwari ya Masisi, bikavuga ko n'ubundi byanga bikunda zimwe zabaga ziri guturuka muri Uvira nako muri hano kuri Pinga. yego, ubu tuvugana akiriho nk'iminsi 2-3 gutyo nta ndege ihaguruka, kuko bivugwa yuko n'ubundi ngo hari abasore bo muri 23 bari bararangije ngo gutera imbunda mu misozi miremire hariya muri Masisi, ngo ku buryo yitegeye neza gukirasize turonse. yego, rero nibyo byavugije igisirikare cya leta ko cyamaze iminsi bafata imyitozo yo kurarisha artillerie ndetse n'abize ibijyanye ngo na aerodrome. ubu tuvugana atangiye koherezwa muri bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni situation mu by'ukuri iragoye ku ruhande rumwe, ariko nanone wareba imirwano uburyo kiri gutegurwa ukabona byanga bikunda bishobora gukomeza gufata intera. Rero turacyakomeje kubikurikirana cyangwa ubundi tukomeza kugenda tubibagezaho, ariko nk'uko hari mubivuga muri teritwari ya Rubero. Teritwari ya Rubero nayo hari imyiteguro ikomeye cyane y'abarwanyi ba 23, kuko za Kanyabayonga nabo ko batangiye gukorana icyitwa amaperimentation. Abasirikare bamwe bakoreraga Kanyabayonga batangiye imbere, bamwe bakavuga bati bamaze igihe baruhuka kugira ngo bigire imbere ahantu, kandi tuzi yuko mu by'ukuri Rubero iyo n'undi ukomeje kuyizamuka umuhanda route nationale nimero 2 uri mugenda ugana muri uriya mujyi wa Butembo. Turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba ngo byameze icyaza guhinduka twababwira.
naho se haba hari abarundi bari kuzanwa muri Nord Kivu? bo urebye ntabwo bavuga ko ari benshi n'ababari baba ari nk'abatanga instructions aba extractors. Yego kuvuga ngo kuza kuri front line ahangaha harimo harakoreshwa imitwe yitwaje intwaro yo muri Wazalendo abo kwa imitabyi kubabwiye no mu bagabo wazonze cyane ba 23 ndetse banamurenze kenshi ngo abe yayijyamo biranga ubwo n'umwe muri abo ngabo bari z'ikiriki ariko nuko bimeze drone z'ubutasi kugira ngo zibanze zifotore zimenye aho mba 20 ifite ibirindiro ndetse naho ihagaze bakontorora ibijyanye na point d'observation mu bice bitandukanye. Hari kandi byakozwe bya contrastation des troupes aho rero bagiye bashyira abasirikare ba FARDC mu birindiro bikomeye kugira ngo bakaze umutekano. Hahise hakurikiraho kubajyana mu bice by'ahitwa Curwe, ahitwa Bubimba, ahitwa Ngando, aho rero bivuga ko hari mu ntera y'kilometero 20 uvuye mu gisagara cya Nzibira. Hahise hakurikiraho mise en place du dispositif de défensive, gushyira uburyo bwo kurinda kugira ngo AFC idashobora kuba yagaba igitero cyo kuba yasubiza inyuma izi force. Kuri faze ya gatatu rero ku isaha ya saa 12 za mu gitondo hatangiye kumvikana terrorudre za FARDC zatangiye kurasa ibisasu biremereye mu masangano y'imisozi ahitwa Murunga, ahitwa Cirwa, ahitwa Nyamuhege, ahitwa Muramba, ahitwa Kaniro, aho AFC yashyize position fortifiye ibirindiro bikomeye. Ni mu gihe rero bivugwa ko ibi bikomeje kugenda bikorwa na unité de infantry ziri gufashwa na escadron za Wazalendo zatangiye gukora progression tactique mu gutera imbere gahoro zigana Nzibira. Fazi igezweho kuri ubu ni ya resistance, aho AFC yagaragaje gukora resistance enchaînée kurwana bikomeye ikoresheje tiré de barrage kurasa barwanya FARDC yateraga imbere, aho bakoresheje embuscade gutera imitego mu nzira ndetse n'abasinepazi. Abaturage bari mu bice bya Nzibira no mu nkengero zaho baravuga ko kuri ubu bwabaye bwinshi ndetse ari kugaragara tirire philologique, hamwe bamwe bagahungira mu misozi yitwa Kamitunga n'ayitwa Mwenga, abandi bagafata inzira zerekeza Bukavu. Nkuko biri kugenda bigaragara biravuga ko FARDC na Wazalendo kuri ubu bari kurwana bikomeye muri zone tampo mu bice bya Nzibira na Mwenga. Urugamba rukaba rukomeje kugenda ruba rubi cyane, abaturage bahiye ubwoba. Mutama rero ibi nibyo nagerageje gukusanya mu butumwa burebure wampaye, ubwo nawe wakomeza tubwira ibindi by'umwihariko update, niba hari ababashije gusubira inyuma, niba hari ababashije gutera imbere, ihagaze gute? Nukuvuga ngo nukureba nayingwe hagati impande zihanganye amagingo yangaya, kubera yuko yaba ari igisirikare cya leta Congo FARDC kirashaka nyine kwavansinga kugira ngo kibe cyafata ibice, ariko nanone wakwitegereza ukabona ko umutwe wa 23 naho ahantu warangije kuhafata wabigiriye ku rwego rwo hejuru, kubera yuko n'ikibuga cya Nzibira bafashe ikindege cyagaba kiri gukoreshwa nk'uko ikibuga cya gikorerwa. Ariko tuvugana amagingo yangaya biragaragara neza yuko situation ikomeye kuri ruhande. Ubu rero ntabwo wavuga ngo hari uruhande rwasunitse urundi, ariko biri gupendinga gusa. Muri iyi minsi biragaragara neza yuko igisirikare cya leta Congo FARDC gifite imbaraga cyane cyane mu kurwanisha cyangwa se gukoresha ikirere muri iyi mirwano. Ubwo rero turacyakomeje gutegereza ndetse no kubakurikiranira ku ngo turebere hamwe uko biza kuba bigenda. Wenda mu makuru ari imbere turaza kubabwira abakurikiyeho ubwoda twajya mu yandi makuru. Yego Mutama, watubwira no mu bice byegereye aho bijyanye n'ibiko biragenda byibonekeza, bihagaze gute, bigezweho mu kuzinda agisindi ibihe Mutama? Nukuvuga ngo wenda tukiri muri ibi bice twajya muri Kivu y'Amajyaruguru habe imyigaragambyo karabutaka. Ndashaka kubabwira yuko ubu tuvugana ibijyanye n'inama yabaye Assemblée Province yabaye ku munsi w'ejo ya Kivu y'Amajyepfo, bigaragara neza yuko yazanye ikintu cyitwa impinduka. Yabaye ejo kwa 30 kwezi kwa 9 umwaka wa 2025.
yego mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nyine birumvikana, ariko cyane cyane yego mu masaha ya mu gitondo nibwo binjiye mu biro, yari inama y'umutekano mbese bakunda kwita joke, yego noneho ikaba yarabereye mu bice bya Kavimvira hafi n'ubundi guverineri w'umujyi wa Uvira afite icyicaro, birumvikana ni muri sale mberabyombi byabereye. yego noneho ni inama mu by'ukuri navuga ya kabiri idasanzwe, kubera ko nk'ubwo ngubwo mu byumweru bibiri bishize tariki ya 15 Nzeri 2025 n'ubundi nabwo hari hatangijwe inama cyane cyane yigaga ku ngingo y'115 y'itegeko nshinga, ikaba mu by'ukuri nanone bazakomeza kwiga kuri ibibazo byose bifite aho bihuriye nyine ngo n'umutekano w'umujyi uko bimeze. Gusa umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yari yaje, ngo ni depite n'ubundi ngo kuganiriza nyine abaturage ndetse n'abayobozi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Bimwe mu bintu rero barimo baravuga cyangwa se bari kugarukaho cyane ni ibijyanye n'umutekano muke uri kugaragara muri ibi bice, cyane cyane uterwa na Wazalendo, isubiranamo ry'igisirikare cya leta Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Ikindi ariko ni uburyo bwo gutanga itegeko karabutaka muri operasiyo militaire kugira ngo uyu mujyi uporotejwe byo ku rwego rwo hejuru, urwego rwa nyuma ngo bitarimo akavuyo. uwo mujyi inama inzego za gisirikare zagiye mu bajejwe cyangwa se mu bashinzwe gucunga umutekano mu kihe gice Mutama? biragaragara neza yuko muri uyu mujyi habaye ikintu cyitwa gupanura ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi by'isakase byo wabimenye ibyaki ibyo gusaka umukwabo wo gusaka birimo biraba kubera yuko nk'ubwo kuva mu gicuku mu masaha y'isaa 10 buri muturage wese ukekwa cyane cyane abatuye hafi yaba ari ibikorwa remezo bya guverinora nyine bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, ibikorwa remezo agiye kwinjirwa izo zinjirwamo, noneho bagasaka abantu ko ngo nta biturika bihari, nta biturika ngo byaba byarahashyizwe ko barimo barakeka ko ngo amazu amwe yaba atezweho ibibombe. Gusa kugeza amaganga ntabwo ndamenya zirita yaba yavuyemo, nimba hari ibyo babonye cyangwa se hari ibyo batarabona. Gusa turacyakomeje kubikurikiranira n'ubundi turaza kuba twagira amakuru tubitangaho mu masaha ari imbere. Nibyo rero Mutama, ndagira ngo unyemerere tujye mu teritwari ya Rucuru aho abaturage babiri bakomerekeye mu mirwano hagati ya M23 na Wazalendo ahitwa Kasharira. Turebe uko byagenze, ubwo turagaruka n'ubundi uza kutubwira ibiri kuvugwa no mu bice bya Minembwe. Hari kuwa kabiri kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'Icyenda 2025 abantu babiri b'abasivili bakomerekeye bikomeye mu mirwano yahuje abarwanyi b'umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo mu mudugudu witwa Kasharira uherereye muri groupement yo muri bwami bwa Bwito mu karere ka muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ari guturuka habereye ibyo bitera avuga ko abarwanyi ba M23 baturutse ahitwa Bwankaranda bagabye igitero ku birindiro bya CMS cyangwa se Collectif des Mouvements pour la Changement biherereye ahitwa Kasharira. Iyi mirwano yatangiye mu masaha ya 8 z'amanywa itera impagarara zikomeye mu baturage bari bagarutse mu bice byabo basanzwe bakoreramo imirimo y'ubuhinzi. Abakomerekeye muri ibyo bitero ni umugore n'umwana w'umuhungu, bombi barashwe amasasu ubwo baturukaga hitwa Nyanzare bagaruka mu rugo ihitwa Kasharira. Bivuga ko bakubiswe n'amasasu yaturukaga aho imirwano yari iri kubera hagati, bikaba rero byaravuze ko bakomeretse cyane. Nyuma y'aka kaga abaturage baje gutabarwa bajyanwa ku kigo nderabuzima cyitwa Kasharira. Gusa nk'uko bitangazwa n'abaganga ubuzima bwabo
buracyari mu kaga gakomeye kuko bakeneye kubagwa vuba na bwangu. Mu baganga yagize ati ibikomere bafite birakomeye cyane, dukeneye kubohereza ku bitaro bikuru kugira ngo bahabwe ubuvuzi burenze ubushobozi dufite hano. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko imirwano ikomeje kubatera ubwoba n'uruhurirane rw'ubuzima bubi kuko ituma baguma mu bwoba, imihanda igahagarara ndetse isoko ntirikore neza. Umwe mu baturage yagize ati iyo imirwano yadutse tuba tutakimenya aho twerekeza, nta mutekano tugifite kandi abana bacu n'ababyeyi barahari. Ubuyobozi bw'aka gace ka teritwari ya Rutshuru ntiburatanga itangazo ryari kuri ibi bitero, ariko impungenge z'abaturage ziriyongera kuko imirwano iri kugenda ikaza umurego muri sheferi ya Bwito nk'uko rero amakuru abigaragaza. Iyi ni imirwano yongeye kwereka abaturage ko kuri ubu mu bice barimo bishobora kuza kuba isibaniro ry'imirwano mu gihe hatagira igikorwa. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira ukatujyana muri Minembwe byifashe gute? Muri Minembwe rero mu bihe bitandukanye ngira ngo twari tumaze iminsi tubabwira uburyo cy'abaturage nyine bafite ubwoba ndetse n'uburyo barimo baragenda cyane cyane aharaswa hakoreshejwe indege. Assistance rero birimo biragenda bigaragara n'ubundi yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'ubundi gifite abafasha mu bijyanye no gutegura ndetse no gukora cyangwa se gukora ibi bitero karabutaka n'ubundi yakoreshejwe indege. Uri n'ubundi harimo haravugwa amakuru y'ibitero biri gutegurwa n'ubundi ngo hari amashyamba amwe buriya yo muri ibi bice bya hejuru ya Maniema birimo biragaragara neza yuko ngo birimo birategurirwamo ikintu cyitwa n'ubundi intambara. Uburyo bwose bwo gutera ibisasu bukaba burimo burakorwa. Abacancuro kandi nanone bari mu bice by'Ibujumbura nabyo ngo birumvikana neza yuko rwose bagifite gahunda yo gukomeza gukora kubera yuko barahabwa inshingano umunsi ku munsi. Ubwo rero ni ibintu nabyo birimo biratera ubwoba abaturage, ariko kandi ibice bimwe birimo abarwanyi ba M23 ndetse na MRDP twirwanaho babana bya hafi n'abaturage. Amakuru dufite nuko ngo barimo babereka amakoridori guhungiramo ahashobora kuba hari strategique ku buryo indege itapfa kuharasa, aho bashobora ngo kuba bafitiye uburinzi. Ibyo byose ni ibintu biri gukorwa, ariko kandi nanone bamwe muri societe civile nabo bakavuga yuko uko nguko M23 ndetse na MRDP twirwaneho bashobora kuba bakunda kuba babegereye ngo byanashoboka ko ari byo bibatera ibyago, ariko kandi nanone wareba ukabona ni ibintu bidashoboka cyane. Ubwo rero situation mu by'ukuri ahangaha irakomeye cyane, barimo barabafasha bakabigisha kwiproteja mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi nanone bakabereka aho batagomba kugera. Kuko nk'ejo bundi wabonye ibisasu byaguye mu bice mu by'ukuri birimo amazu, ariko abaturage bahunze kera byose byari communication cyangwa se amakuru bawe n'abasore babo bo muri MRDP twirwaneho. Urumva rero situation mu by'ukuri ikomeje gukomera ahangaha mu bice bya Minembwe, Mikenke ndetse na za Karungu, ahangaha mu bice bya Mwenga ndetse na Fizi. Yego, ibi rero amakuru narangije kumenya ni uko uburakari burenze bukomeje kugaragara mu mipango ikomeye cyane y'umutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho. yego, kugeza ubu ngubu ikigiye gukorwa mu makuru turi kugenda tumenya, nubwo wenda biba bigoye kumenya amakuru yo muri aba barwanyi, ariko byanga bikunda haragomba kumenywa. yego, hatangiye gutegurwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo imisozi yose strategique ishobora gushingwaho ikitwa imbunda karabutaka ngo zigomba gusenya neza izi drone zikorwe. Ngira ngo mu minsi yashize ngira ngo wenda babyibuka muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeye cyane uko bajyaga banasenya amadrone menshi. Ubu ngubu byagaragaraga neza yuko drone zikuza zikongera zikagaruka, bikagaragara neza yuko igisirikare cya Congo FARDC ngo cyari cyarize neza intambara mu gihe abandi bari bahugiye mu bijyanye no gutekereza yuko ngo ibibazo bizakemukira mu biganiro. yego, rero umaze kubikomoza abaturage nabo ubwabo batangiye kubibona neza yuko
bagira icyizere cyo gutabarwa, ndetse yewe na mu kanya gashize mu bice bya Nzira hari agace kamaze kuberamo inama n'ubundi babwirwa yuko bagomba kwihangana ngo bagiye kubatabara ngo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana rero imisozi yo iri strategique, nicyo nashaka kubwira abantu, igiye gufatwa n'umutwe wa M23. iyo batari bafata nayo ngo ni ukugerayo ariko mu buryo bw'ubutasi, noneho rero ubundi ngo batangire bahangane n'izi drone. umbwiye amakuru arambwiye ngo ntituze gutungurwa twumvishije yuko muri iki cyumweru hahanutse drone zirenze imwe. Ubwo rero mu by'ukuri ni ugutegereza tukareba, gusa ikigaragara imyiteguro irakomeje ku mpande zombi, kuko nk'ubwo ngubwo amakuru mfite nanone aravuga ko FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi, cyane cyane abarundi n'aba-FARDC abangaba abacancuro ngo batangiye nanone nabo kwegereza ikijyanye n'amakontorol room ya za drone muri ibi bice byose. Rimwe defo zose bagiye kwegerezamo amakontorol room ya za drone. Birumvikana hari zimwe ziri mobile zigendanwa, bagomba kugenda rero bazishyira mu makampu hafi rwose y'aho bashaka kugaba ibitero. Urumva rero ko buri ruhande mu by'ukuri rurimo rurapanga n'urundi rupanga. Ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma intambara ikomeye cyane iri bube muri ibi bice, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ari hamwe gusa, kuko ibigaragara hose mu by'ukuri harimo haragabwa ibitero. Noneho yego, amakuru twanarangije kumenya ku bijyanye na drone ziri guturuka, ni ukuvuga ngo hari starting point imwe iri i Bujumbura ku kibuga cya Melchior Ndadaye, iyindi ikaba iri Kisangani. Gusa izagabye ibitero uyu munsi ni izaturutse i Bujumbura hano mu Minembwe, izabigabye ku munsi w'ejo ndetse ubwo ni muri Warikare, ni izaturutse Kisangani. Byumvikane ko rero starting point iri ahantu habiri y'ingenzi, ariko nanone bikavugwa ko ibice bya Pinga ndetse n'ibindi bice bimwe byo muri Sud Kivu, cyane cyane aho M23 itari yagera, ahangaha ngo hose hagiye hari ibibuga by'indege ntoya biherutse gusizwa, birimo birakoreshwa nabyo. Urumva rero ko situasiyo ikomeye mu by'ukuri bwanamenyesha amakuru. Nibyo mutama, situation ntabwo yoroshye. Nyemera none tujye kuri page ikomeye mbere yo kuza kutujyana ku zindi aksi. Tubanza turebe ari kuvugwa mu bubanyi n'amakungu, aho Kisekedi yohereje i Washington intumwa zo kwihutisha amasezerano yo kumurinda. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku yindi aksi tubwira ibiriko biragenda bibera ahandi. Ni Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravuga ko ishaka kwihutisha amasezerano arimo kuganirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni bimwe mu byashyizwe imbere na Perezida wa Kongo igihe yari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitabiriye inteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye. Felix Antoine Tshisekedi yagiranye inama nyinshi cyane na Mossad Boris, umujyanama wa White House ku bibazo bya Afurika. Kugeza ubu bivugwa ko ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro birazwi, ariko Kinshasa ubu ngo irashaka gutera intambwe ku bijyanye n'umutekano, aho amakuru agera kuri Radio France Internationale avuga ko intumwa zoherejwe na Kinshasa mu buryo bwihariye kugira ngo zihutishe ayo masezerano. Abantu 9 bose biravuga ko bazoherezwa muri ubu butumwa, muri bo harimo impuguke mu by'umutekano n'abasirikare bakuru barimo inzobere mu by'ubutasi bwa gisirikare. Bazasanga General Patrick Kasasa Nzita muri Amerika. Amakuru akomeza agera kuri radio
France International aravuga ko ubutumwa bwabo bw'iminsi 10 i New York na Washington bufite intego imwe, kuganira n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijyanye n'umutekano mu masezerano ateganyijwe hagati ya Leta ya Kongo ndetse na Amerika. Amahame mashya azita ku mategeko yo muri Amerika ashyira imbere ihererekanya ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi itekanye nk'ikintu kibanze mu gihugu bifitanye isano n'umutekano. Uyu munsi Kinshasa irashaka ko aya masezerano ari mu biganiro arenga ubucuruzi gusa. Umwe mu bagize izo ntumwa yasobanuye Radio France International ko igitekerezo ari ukureba uko basinya aya masezerano mu buryo bwihuse kandi bwizewe mu gihe gito. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda bivuga ko bifitanye isano n'umutekano. Uyu munsi Kinshasa irashaka aya masezerano ko ava mu biganiro akarenga ubucuruzi. Uko rero bigaragara amasezerano yasinywe na Amerika na Kuwait ndetse na Arabia Saudite ahuza ubukungu n'ubwirinzi cyangwa se igisirikare. Ikigamijwe nta kindi no kubera kubona amabuye y'agaciro akomeye cyangwa se y'ingenzi bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitekana. Amasezerano ari kuganirwaho agomba no guha umutekano cyangwa kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamerika bashobora rero nk'uko uruhande rwa Kongo rubyizeye gutanga inkunga y'umutekano budasimbuye igisirikare cya Kongo. Iyi ni inkunga ishobora kwita ku mitunganyirize y'igisirikare, ibikoresho cyangwa kuvugurura systeme z'ubwirinzi. Ariko kuri iki cyiciro nk'uko iyi nkuru isoza ibivuga, ibyo biracyari mu bigomba kuganirwaho. Ikigaragara cye ubutegetsi bwa Kisekedi nubwo bubihakana bwiteguye guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'agaciro yose bifuza ari ku butaka bwa Kongo, ariko ubutegetsi bwa Trump nabwo ukamwizeza kuzamurinda abashaka kumukura ku butegetsi bose, cyane cyane abakoresha intwaro bari mu ihuriro rya M23. Biro bikaba bigaragaza ko hashobora kuba hagiye gukinwa izindi deal zishobora guhindura uko ibintu byari bihagaze, hakaba habaho uburyo bwo kugira ngo Amerika yinjire mu kibazo ikoreshejwe mu buryo nk'ubu ngubu. Mutamari n'ungaye nguko wakomeza utubwira nyuma y'i diplomasi yo ku rwego rwa nyuma iri gukinwa. Ngo byo ikigaragara haravugwa byinshi kandi harimo haragenda hanyurwa inzira nyinshi, ariko nanone bwanamenyesha amakuru wakwitegereza neza ukareba ukabona kugira ngo inzira za diplomasi zizagira umusaruro zitanga biragoye habe na gatoya, kuko abari kuri tere ngo ndavuga wenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo biragaragara neza yuko icyo bashyize imbere ari ikijyanye n'imirwano karahabutaka, kuko nk'ubwo uranabona no mu mvugo zigenda zivugwa biragaragara neza yuko hagiye harimo n'ubushotozi karahabutaka. kuko nk'ubwo ejo twari turimo twumva amakuru y'umugabo umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo avuga yuko ngo Kinshasa ngo nta buyobozi buhaba. Byumvikane yuko nyine aracyatanga fagite cyangwa se impamvu muzi yo kujya kwerekana yuko bagomba kujya kuhashakira ubuyobozi bwa nyabwo. Urumva rero mu by'ukuri politiki iri gukinwa mu buryo bugaragara, diplomasi iri gukinwa, ariko nanone biragoye ibiri kuri tere kuba byagira gute byatanga umusaruro, kuko bo bashyize imbere icyitwa imirwano karahuta gukurikije uko situwasiyo imeze. Kuko nk'ubu ngubu mu kanya rwose hari umaze kunyandikira ambwira yuko n'ubundi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo ziragaragaza neza ko zigamije gufunga inzira M23 ngo ishobora kunyuramo yagura ibirindiro byayo, cyane cyane ngo ikaba rero imaze iminsi yongera abarwanyi mu bice byegereye Meti. ubwo ni impamvu ngo ikomeye cyane y'ibi bitero karabutaka birimo biragenda bigabwa cyane cyane nko muri teritwari ya Warikare. Urumva? Yego. ngira ngo ubu tuvugana rero yari arimo ambwira yuko hari drone n'ubundi izengurutse cyangwa se iciye muri ibi bice n'ubundi byo muri teritwari ya Warikare, ntabwo irashe aka kanya, ariko ngo biragaragara ko n'ubundi byose biri gupendinga. Biragaragara neza yuko isaha n'isaha wajya kumva biraturika. Urumva rero biteye ubwoba mu by'ukuri. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha.
murakoze cyane bwana menyeshamakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze nga tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.